di Belanda. Abu di Belanda nemugure pada Syekh Abu Yaudawali Labuan Haji. Abu ya Syekh Mudawali nemugure pada Said Bakri pada Syekh Ali Al-Maliki di Makkah. Syekh Ali Al-Maliki nemugure pada Said Bakri bin Said Muhammad Shatta, pengarang kitab Yanatul Talibin. Said Bakri bin Said Muhammad Shatta nemugure pada Said Ahmad bin Zaini Dahlan. Said Ahmad bin Zaini Dahlan nemugure pada Syekh Usman bin Hasan Ad-Dimyati. Syekh Usman bin Hasan Ad-Dimyati nemugure pada Syekh Abdullah Asy-Syarkawi, pengarang kitab Hasyiah Syarkawi Tahrir. Syekh Abdullah Asy-Syarkawi nemugure pada Syekh Muhammad bin Salim Al-Hafni. Syekh Muhammad bin Salim Al-Hafni nemugure pada Syekh Ahmad bin Muhammad bin Atiyah Al-Khulaifi. Syekh Ahmad bin Muhammad bin Atiyah Al-Khulaifi nemugure pada Imam Nuruddin bin Ali Subramilsi. Imam Nuruddin bin Ali Subramilsi nemugure pada Imam Nuruddin Ali bin Yahya Az-Ziyadi, atau yang sering disebut dengan Ibnu Ziyad. Imam Nuruddin Ali bin Yahya Az-Ziyadi nemugure pada Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, pengarang kitab Tuhfah. Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami nemugure pada Syekh Zakaria Al-Ansari, pengarang kitab Wahab Ghaya Usul. Syekh Zakaria Al-Ansari nemugure pada Imam Jalaluddin Al-Mahalli, pengarang kitab Al-Mahalli. Imam Jalaluddin Al-Mahalli nemugure pada Syekh Abdul Rahim Al-Iraqi. Syekh Abdul Rahim Al-Iraqi nemugure pada Syekh Alauddin Al-Attar. Syekh Alauddin Al-Attar nemugure pada Yang Mulia Imam Nawawi. Imam Nawawi, pengarang Minhajul Talibin, Tarodah, Majmu' Syarah Muhadzab. Imam Nawawi nemugure pada Syekh Kamal Salar. Syekh Kamal Salar nemugure pada Imam Muhammad. Imam Muhammad nemugure pada Syekh Abdul Ghaffar Al-Qazwaini. Syekh Abdul Ghaffar Al-Qazwaini nemugure pada Yang Mulia Imam Ar-Rafi'i. Imam Ar-Rafi'i pengarang Muharrar, Syarah Kabir, Syarah Sawir. Imam Ar-Rafi'i nemugure pada Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali nemugure pada Imam Haramain. Imam Haramain nemugure pada Imam Al-Juwaini. Imam Al-Juwaini nemugure pada Abu Bakar Kafal Marwazi. Abu Bakar Kafal Marwazi nemugure pada Abu Zaid Al-Marwazi. Abu Zaid Al-Marwazi nemugure pada Ibnu Surej. Ibnu Surej nemugure pada Abu Sa'id Al-Anmati. Abu Sa'id Al-Anmati nemugure pada Ibnu Jurej. Ibnu Jurej nemugure Abu Sa'id Al-Anmati nemugure pada Imam Al-Muzani. Imam Al-Muzani nemugure pada Yang Mulia Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i nemugure pada Imam Muslim bin Khalid Zanji. Imam Muslim bin Khalid Zanji nemugure pada Ibnu Jurej. Ibnu Jurej nemugure pada Atha bin Abi Rabbah. Atha bin Abi Rabbah nemugure pada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu an. Sayyidina Abdullah bin Abbas nutrima ilmi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari jelas ilmu yang nampak Allah yarham kurenya, dan abu-abu dari yang nama saya adalah turunan pusaka dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ilmu sambung menyambung.